spinasie te koop vanuit 'n groentetuin, 'n vuur in die middel van die straat en 'n polisiekaptein in 'n kortbroekie het vanoggend afgespeel in die Pousdien gemeenskap in Bosmasburg. Bosmasburg se informele woonbuurt op die Boer se plaas in Pousdien het vroeër vandag in 'n beroering verkeer nadat inwoners besluit het dat genoeg is nou genoeg teen dwelmhandel in die woonbuurt. Wat begin het as 'n klein groepie mense wat 'n vuur in die straat voor 'n vermeende dwelmhuis aangesteek het, het binne minute gegroei tot 'n groot skare wat hul frustrasie oor dwelms uitgespreek het. Geklee in 'n kort broekie was kaptein Miller van die Bosmasburg polisie saam met 2 lede vinnig op die toneel. Ondanks die gespanne situasie het hy en sy span koelkop opgetree en die skare tot kalmte probeer bring. Kort daarna het bykomende polisie-eenhede opgedaag waarna 3 vermeende dwelmhandelaars in hegtenis geneem is. Ander verdagtes het die digte bosse ingevlug met die gemeenskap agterna. Lede van openbare orde polisie het ook vinnig aangesluit en die stil gemeenskap het ontaard in 'n aksiefilm soos dwelmbase hulle teen die polisie verset het, 'n gemeenskapslid vertel. Goeiemiddag, my naam is Abraham hier van Pousdien Shanties. Ons is hier vandag hier by 'n drakden. Ons is al moeg van die mense. Ons het al hoeveel maal gecomplain oor die plekke hierso en daar gebeur net niks hier. Ek het 'n seun wat nou half van sy kop af is ter wille van die plekke. Die mense se goede is hier binne, steel goede. Die mense gee net nie om, hulle kom hierso, hulle kom disrespek vir ons hierso. So ons vra net mooi, die mense moet maar net loop uit hierdie plek uit. Ons soek nie die mense hierso nie. Asseblief, ons vra die polisie is hierso, hulle probeer onderhandel met hulle, ek weet nie hoekom nie. Want ons vra net, hulle moet net gaan asseblief. Die burgemeester, mevrou Helena Inglis, bevestig dat haar kantoor ook 'n petisie vanaf die betrokke gemeenskap ontvang het en dat haar kantoor kennis neem van die probleem. Sy pleit ook dat die gemeenskap van op die Boer se plaas nie die reg in eie hande moet neem nie en die regsprosesse moet respekteer. Die betrokke raadslid deel ook haar opinie. Week 3 is ek vanmiddag met my vanoggend met die gemeenskap in Woordrie in Boer se plaas. Hier is 'n drugsprobleem in die Shanties, oral in Bosmasburg actually. So ons vra vanmiddag is ons hier met die gemeenskap om te sê dat ek ondersteun die community van Pousdien, dat hulle opstaan vir hulle eie regte en hulle safety in Bosmasburg. So ek as die raadslid hierso, so ek sê ook vanmôre die buitemense ook om mekaar by te staan wanneer dit kom by die drugsgevalle. Baie dankie. Gemeenskapslede sê kinders in die gebied word toenemend aan dwelms blootgestel, soms selfs onder die dekmantel van groenteverkope. Vandag se voorval wys egter duidelik, die gemeenskap is nie meer bereid om stil te bly nie. Hoewel die situasie later gestabiliseer is, sê inwoners die stryd teen dwelms in Bosmasburg is nog lank nie verby nie. Lank nadat die vure uitgebrand het en die polisie onttrek het, sal dwelmhandel steeds voortgaan in die breër Bosmasburg. Hierdie gemeenskapsnuus was moontlik gemaak deur draadloos internetdienste in Bosmasburg. Excellent collaboration between the community and the police led to the confiscation of 291 dagga plants from the premises in Nababeep on Thursday the 12th of March. Police in Nababeep, together with Springbok detectives, were conducting tracing operations when they operationalized information received regarding the alleged cultivation of dagga plants.
The identified premises was searched and hundreds of plants were discovered and confiscated. A 40-year-old male was arrested for the cultivation of dagga plants and is expected to appear in court soon. Namakwa District Commissioner Brigadier Skalk Andrews commended the team for intensifying efforts aimed at addressing drug-related crimes. He also thanked the community for providing valuable information that led to the discovery and arrest of the perpetrator. The DA wants the provincial government to come explain why the Eskom debt relief program has taken such a terrible turn in the Northern Cape. 16 municipalities qualified, 3 have been kicked out already, and 2 are now facing punitive load shedding due to persistent non-payment of Eskom accounts. I raised my concerns with officials from the Northern Cape Provincial Treasury who described Eskom's decision as premature, but the consequences of termination and the conditions that must be met were clearly outlined to municipalities. Some of these conditions are basic elements of municipal management, like keeping current accounts up to date and adopting cost-reflective tariffs. Renosterberg and Kaigerib alone owes Eskom more than 1.1 billion rand, and Eskom has now published notice of its intention to disrupt supply to these areas. Eskom's decision can't be seen as a surprise, but rather as the inevitable consequences of municipal failure to comply with the basic terms of their agreement. It also raises concerns about why the provincial government failed to either notice or to act on the early warning signs of non-compliance. It is now residents who will be left paying the price for municipal shortcomings. This news was funded by Remax in Postmasburg. Our weekly Horison Gazette is available from our Gumroad online store. You must have the purchase link to access the full edition.